أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawen yettude allah o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata wiyeteɗo allah mo mara nando mo mara ɗimmo juula e ɓurnaɗo tagi fongo sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko nden fof e dendagal sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e lawol maɓɓe yo allah waɗu en e maɓɓe mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah waɗan on fof moɗon jeyaɓe yimɓe aljanna mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala andeji meɗen ɗin fop ko Allah wawi ittude yo ittan en bakkatuji meɗen ɗin fof ko Allah wawi yafagol yo yafolan o yafo moɗon jandi fanɗi suuɗi feeñi ko anduɗen fimum e ko anda fimum ko tewɗen e ko hawruɗen e ko faljuɗen e moɗon musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nyandagoɓe landino sahabajo on o wiyeteɗo Muaz ɓeyni ko ayu Muaz ene hiɗa andi haqqe Allah on e dow jiyaɓe makko ɓen e haqqe jiyaɓe ɓen kadi e dow Allah. Muaz o inni mi andane laɗo yeeto lam haqqe Allah on e dow meɗen enen ko taga kon ko honɗum haqqe meɗen on kadi e dow Allah taguɗo en on ko honɗum. On sayni laɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo haqqe Allah on e dow meɗen enen jiyaɓe ɓen enen wuruɓe seeɗa o maayay poma ko honɗum wo ko ye rew Allah hara en kafi daari mo hay e hunde hara en shirkanari mo ko ɗum ɗo pette woni ko Allah landi en ko nde reweten Allah hara en sirkanari mo rewen Allah hara en kafi daari mo hay e hunde kun jandi kun fanɗi kun suuɗi kun feeñi hara en shirkanari mo hay hunde wona piɓol wona bakawol wona talkuru wona biniri nasi wona hay e hunde wata en kafido e Allah ka dewal wona ka diina wona ka gomɗinal wona ka moƴƴingol wona ka hirsugol wona ka faabinagol wona ka molorgol wona ka ɗaɓɓirgol ballal wona ka yongitorgol wona ka toragol hay e hunde hara en kafidari Allah e goɗɗum ɗo ko haqqe Allah e dow meɗen jon non o inni kadi ene ko honɗum woni haqqe meɗen on enen jiyaɓe ɓen e dow Allah wo ko nde o lettoyta yawmal qiyama kala on mo shirkanari mo hay e hunde sa mayi tawi a joganaki Allah shirku hun hay e hunde wo ko haqqe ma e dow Allah nde o naadoyeyma aljanna sarti on non bakkatu waɗeteɗi wo yo Allah dande waɗugo si waɗama kadi foti hara goto e meɗen o maydari e shirku kala mayduɗo e shirku o maayi hara o tubari karamo ko ɓen no fotti ko khalidun mukhalladun finnar ko luttowo luttinoyteɗo ka nder yiite jahannama. Jon non musidɓe julɓe tedduɓe sahabajo goto fillani en wo nyandego nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yaltuno ɓe tawi sahabaɓen hiɓe yewta hakkundeji maɓɓe bone o gorko wiyeteɗo masihu dajjal ɗon andi ka nder julde meɗen ka tawi e sakkitoro e wi'ay allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi alqabri wa min fitnati almahya walmamati wa min sharri fitnati almasihi dajjal yo Allah dandu en bone o gorko wiyeteɗo masihu dajjal ko warayɗo majjinoya yimɓe ɓen fof o ɗaɓɓa fedde ko yaada ka yiite jahannam. jon non nelaɗo on yamiri en wondema ye moolo bone oɗo waqtu be waqtu mo wonɗen e juulude hayɓe inni mo hunjike ayeje 10 arane ɗen ka suratul kahfi e fillayeje ko ayeje 10 sakkitiɗe ɗen ka suratul kahfi Allah hon danday mo bone o gorko ɗo. Joni noon nyande go sahabaɓen hiɓe jooɗi kamɓe tun ka tande hiɓe yewta fi oɗo hiɓe yewta fi boneji o hiɓe yewta ko honno o majjiniroyta tawiɓe fof maɓɓe hiɓe huli sahabaɓe nelaɗo ɓe ridwanullahi alayhim yurmede Allah woni e maɓɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yalti tawiɓe kaɓe yewtata fi ɗum ɗon ɓe tawi ko fi honno on sey nelaɗo inni ene ko fi masihu dajjal wonɗo yewtude ɓe inni naam ya rasulallah on sey nelaɗo Allah ɓe maaki wono woodi hunde nde mi ɓuri hulande on e dibone masihu dajjal subhanallah nelaɗo no hulani sahabaɓen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no hulani mofte maɓɓe ɗen bone hunde hulɓininde
nde ɓe ɓuri e hulude ko kamɓe ɓuri en andude bone o wiyeteɗo masihu dajjal. On say nelaɗo on maaki sahabaɓe fo ini ko honɗum woni ɗum yo nelaɗo Allah tawatano hiɗa hulani men, hino hulɓinani men, moƴƴana men, hino bonani men ka Allah yawmal qiyama ɓuri bone o gorko wiyeteɗo masihu dajjal. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on say ɓe maaki ko honɗum sikko ɗon juyaɓe woko ashirkul khafi, woko sirku suuɗiɗo. Subhanallah, sirkangol Allah hara ko e gundo, shirkana Allah hara hino suuɗi, shirkana Allah e nder dewe ɗen ka gundo. ɓella jonni noon misal ɓe inni wano honno goɗɗo immo juulugol hara mo ɓorni conci labaɗi ka juulirde ma ka nder suudu ka woni wo hara goɗɗo no rentimo ma yimɓe ɓen no rentimo o moƴƴinira ruku on e sujuudu on o juutina juulugol ngol o moƴƴina jankinkin o yergina hara ko sabu ko yimɓe ɓen woni e ndaarudemo kon hara siko kanko tun o gerdatano non, siko kanko to ruku e sujuudu timmatano, siko kanko tun o jangatano o juutina, siko kanko tun o jangatano o yergina, siko kanko tun o subboy rubbi haray o gayni, siko kanko tun o ƴettatano conci timmuɗi. Jon non oɗo o labinira julde makko nden, o labinira korka makko kan, o labinira hajju makko on, o labinira sadaka makko on, o labinira conci makko ɗin, o labinira jokkere enɗam makko ɗan, o labinira ɗiggangol nene e baaba, o labinira kala ka fotta dewal ngal fiyo jama on fof inno julde kaarijo hino selli, kaarijo simo hoori haray mo neeti, hajju kaariji on timmi so yeyi ton haray himo deeƴi, emba kaari no ɗofti nene baaba, emba kaari no wawi ittugol sadaka, emba kaari no wawi jangugol, emba kaarijo no wawi waajagol, emba kaarijo no weli dande, hara ko waɗirɗa ɗum ɗo fof haray ko fiyo yimɓe ɓen inno yo kaarijo himo wawi, ko fiyo yimɓe ɓe weltanoma. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo bone ɗum ɗo no hulɓini ka Allah ɓuri bone o gorko wiyeteɗo masihu dajjal. Musidɓe julɓe tedduɓe, neniraɓe tedduɓe e bandiraɓe tedduɓe, rentoɗen moƴƴa wattanen hakkil e koko wiyete yingo. Goɗɗo yahay ɗo haaju hara ko peera ma ko denna bo hara himo yooɓi kompuleji tati, o sanso laabi tati, o tiro fotoji, o waɗa vidiyoji. Nyande kaari haaju kaarijo nde nyande kaari sayino ko worni ko waɗirɗa ko fiyo yimɓe ɓe wowlu, yimɓe ɓe wowli a tawoyta baraji ko fotata e tuggande mesalal ka Allah yawmal qiyama. Bayana fokkitama, basenji jene waɗama, kaftaniji waɗama, siko antu yawgol ka suudu Allah a ɓornotako, sika ka suudu ma a parotako yeso Allah subhanahu wa ta'ala. Ko waɗirɗa ko fiyo yimɓe kaari no mari base wi labangi, no mari kaftani hun labagu, no mari puuto wi labangi, ko fiyo wowle wowlama a tawoyta baraji ka Allah. Fi sabilillah arde ɗo kadi no 50 euro ɗo ko waɗirɗa ɗum ɗo kadi ko fiyo wowle. No wodi noon ka sadaka feññinte, no wodi kadi ka suudete. Musidɓe julɓe tedduɓe, ene wonɓe wajade ɓen, ene wonɓe jannude ɓen, ene wonɓe yaltitude ɓen, mo be meɗen balil insanu ala nafsihi basira. Neɗɗo fof hino ande gondo muɗum on. Haray wattanen hakkil ande waɗirgol yingo, waɗirgol yingo fiyo yimɓe ɓe yiyane, fiyo yimɓe ɓe nanane, fiyo yimɓe ɓe mante, fiyo yimɓe ɓe wowlu fima bone muɗum hino hulɓini ka Allah. Nelaɗo no hulani en bone ɗum ɗon ɓuri bone o wiyeteɗo masihu dajjal. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah laɓɓinana en fof meɗen golleji meɗen nin, yo Allah on dandu en waɗirgol yingo, yo Allah waɗu golle meɗen fof hara ko fi makko. Allah yo dandu en shirkangol Allah hara hiɗen andi, yo Allah dandu en kadi shirkangol Allah hara en anda ya rabbal alamin. Ko ɗum ɗo mi falano andintingol hoore an, andintina musidɓe am ɓen ka diina e ka enɗan, andintina dendagal julɓe Allah ɓen, anden ko pihun kun en wattanta hakkille muɗum hara hikun hulɓini ka Allah, kun bonna e golleji meɗen ɗin, hikun mari bone ka Allah ɓuri gorko wiyeteɗo masihu dajjal. Mi toriki Allah yo Allah on dandu en bone masihu dajjal, yo Allah on dandu en shirkangol Allah hara hiɗen andi, yo Allah dandu en shirkangol mo hara en anda. Haray duumoɗen e o du'a ɗo fi yo Allah dandu en bone shirku. Wi'em Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
mi toriki Allah yo Allah waɗu hara ko fi Allah mi waɗiri, mi toriki Allah onon daaro ɓen kadi hara ko fi Allah woni ko daarirɗon, mi toriki Allah kala feƴƴinoyɗo kadi hara ko fi Allah woni ko feƴƴinori, mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah dandan on fof moɗon laakara boniroyde e yawmal qiyama. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko musidɗo moɗon on ka diina e ka enɗan Abdallah Diallo, Bruxelles.